In the bankulo. Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu bethu ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha semini siyiphathelwa ngumfundisi Masondo wasesondolani inkosi Busisa. Yesu mhlaba. Amen. Ngiyakhuleka emakhosini. Ngithobeke kubefundisi bonke. Ababangeli bashumayeli nabakhokheli. Inhlanhla yethu jamayele emakhosini ngekhonanyazi. Amen. Yomntwana omncane kakhulu. Ukuba ngibe phakathi kwenu maNazaretha yasinda kakhulu fana nale ndaba lena esihlangene ngayo, indaba enkulu esayilethelwa uNkulunkulu uNyazi lwezulu. Amen. Sehluleke nakuyiphatha ngoba indaba enkulu yasezulwini futhi idinga amanono, idinga nabantu abacophelelayo uma benza izinto. Ngoba ngase uthathe ngolwazi lolo nalo kanti usushayisile. Njengoba ngisho ngithi indaba enkulu nesihlangene ngayo. Siphuma uhambeni obelunzima kakhulu kodwa uNkulunkulu ephakathi kwethu. Usenze sanqoba noma besingafanele thina ngokwethu ukuthi sinqobe. Uhambo obekuyilona lona esithi lungumkhombandlela wezinto ezisuke zokwenzeka enyakeni. Belisinda kakhulu. Okubuhlungu ukuthi lisinda kakhulu nje. Kunezinto ebesikhulunywa emaceleni ayingozi. Amen. Bese sikhohle ukuthi uNkulunkulu nophambi kwethu wazi yonke into. Emhlabeni njengoba kangaka awukazi ukubone ibandla lenza lento lena ngokuyalelwa uNkulunkulu walo ophakathi kwalo uNyazi lwezulu ukwakha iminisiti. Ijeriko lakhiwa lana kanje. Lawa ngoba uNkulunkulu wayengekho kulo. Kodwa thina sinenhlanhla uNkulunkulu phakathi kwethu. Zithi zenziwa lezi zinto uNkulunkulu ebethi bantu abami. Wakwabona lapho uNkulunkulu enikeza i-account yasezulwini. Uyosala kanjani wena kule account yasezulwini? Ushuthi akamboni uNkulunkulu wena. Uzowathola amehlo ungakwazi ukubona ukuthi into esiphakathi kwayo nephambi kwethu alisekho elinye izulu esiyakulona, kodwa izulu siye kulona sisesemhlabeni. Amen. Ngisho ukala umpethesho wesabatha noma imuphi umpethesho khona. Uvela ukukhuluma indaba eyodwa nje uthi ibandla elikhulu. Kuyangidabukisa ukuthi ungaba umfundisi kwamakhelwane. Ufunde na uthi ibandla elikhulu. Kodwa uthi mawuthi uyabheka ukuthi uqhathanisa nalela ekhaya uthola ukuthi kalikho. Ayilikhulu ibandla lamaNazaretha ayibonge Nkosi. Amen. Njengoba ke bantwana benkosi sila ngibe nenhlanhla ngalalela inkonzo yasekuseni. Iye yaqinisa kakhulu ngasekwelulekeni. Sakhiwa ukuthi asimazi uNkulunkulu phakathi kwethu ukuthi ubani. Amen. Besingasho ukuthi uNkulunkulu wenzani nani abantu bajabule bahayize qhuma namadimoni. Kodwa kwesinye isikhathi kufanele ke sibheke ukuthi sisekuyo yini indlela. Mangingenza nje umzekelo omncane
kodwa ungagcina ukhiphe ngesanga unganakile. Kunezinto eziyi-trademark yaleli bandla. Alikho elinye ibandla elinegama elithi inhlalisuthi. Yileli bandla lala ekhaya kuphela iNkosi. Amen. I-trademark yaleli bandla yasezulwini. Kodwa ungahlunganaki wena ngelinye ilanga ukuthi uma ukhuluma uvele uthi yazi lezi zinto eziyinhlalisuthi. Awusakhulumi ngabantu wena usukhuluma ngomnikazi waleli bandla. Uthi nalomkhokheli wakhona. Akekho umkhokheli la. Kodwa i-trademark yasezulwini lena uNkulunkulu athi lezi ingane lezi ukuze zikwazi ukuthi zineluleke. Sengiyigqokisa le ngubo ukuthi zingabakhokheli, zingabashumayeli, zingabavangeli, zingabefundisi. Uma wena usuthi mawukhuluma ukhulume kalula nje, uthi yazi nabo befundisi bakhona. Awusakhulumanga ngomasonto. Usukhulume ngomnikazi walento lena. I-trademark yasezulwini lena ingakhe bangabanani abantu bephuma la bathi nawo lama Nazareth ayahlupha. Lento yalapha ekhaya idinga umuntu ozocophelela nozonaka. Ebese enza. Khona umuzi waseHomisi. Umuzi waseHomisi uyinkinga ngendlela isimangaliso. Kodwa futhi iwona. Mhlambe umuntu mayentshontsha kancane athi i-deciding factor yokuthi izulu lingakuphi. Uma ufike eHomisi, walidukisa ikhanda lakho uzoya kwamakhelwane. Kodwa uma ufike eHomisi, wathatha isandla esifanele, uyomfica umnikazi we-tray nangephakathi kwethu ayibongosi. Amen. Kunezinto ezincane kabi lapho ungahlungayinaki wena. Sinake idatha ukuthi wena nedatha. Kanti uyalimala. Ngizilangatha. Job 1:6 kuphela nje. Kanti uyalimala. Ulinyazwa ukuthi uthema ukufika la. Wangazi ukuthi khona ba. Lo Nkulunkulu ophakathi kwethu. Asimkhetha. Futhi asimnika inkantolo. Wazalwa eUnkulunkulu. Amen. Baba Mzangatha. Wathi ngosuku oluthile. Ngosuku oluthile. Amadodana kaThixo. Eza umkhonza uJehova. Aya kumkhonza uJehova. Ngiyabonga Mzangatha. Nini? Amadodana kaThixo. Ahamba ayomkhonza uJehova. Maqhubeka nje la ngisekhona Mzangatha ithi noSathane naye wayekhona. Njengoba silapha sizokhonza nantu uNyazi. Amen. Sibizwa ngamaNazaretha. Uma kukhona umuntu ongezile yena ukuzokhonza lolu Nyazi uba. Ngoba phela singamadodana kaThixo sokhonza uThixo. Nangu lo muntu lo ubani yena? Nivumelani nini ukuthi kube khona umuntu ongenaso lesi sibongo sini abe phakathi kwenu? Usungawashembe wena. Ubonakala usuhamba. Lalela la. When you need to take mark yokuthi uyiNazaretha, that's end of the story. Ayibonga Nkosi. Amen. Wasufuna ngaphezulu kwalokho wena. Unikwa liphi igama? iBhayibheli lithi uSathane. Akusho mina. Waphikanisa kangaka emathempelini. Wona wena lapha emathempelini. Sathe sinikezwe i-trademark yasezulwini. Hayi kanti thina sazi ukuthi makuthiwa uyiNazaretha kusho ukuthini. Uma kuthiwa umkhokheli, makuthiwa umshumayeli, makuthiwa umfundisi, makuthiwa umbangeli. Akukhona ukuthi ukushaya imithetho. Kodwa ukukhumbuza abantu ngemithetho. Ayibonga Nkosi. Amen.
manje wena mawuzoqhamuka ungenaso lesi sibongo sethu uyini kunje nje la esontweni kungenxa yabantu abafika lapha bengebona balapha noma uNkulunkulu esesizini ngeke ngathi anoke nibheke i-trademark yasezulwini uNkulunkulu uthema isefika lapha athi kukhona intethelelo wathi khona intombi ezentethelelo wayinikeza lelo gama namanje mayiseba nomhlangano uzolibiza leli gama kodwa nina senegama linelishoyo laba bantu ngikhuluma ngama-13 into uNkulunkulu angayisho ngithe waqaphela izinto zalapha ekhaya zokukhipha ezulwini usathi uyahamba sithi sisahlezi nawe usibuke njengami nje amasiko wami nambele ngathi thushu baqala abantu bathi ubando hayi uSimasonda ayibongozi bheke incwadi sayini uNkulunkulu from umshumayeli umfundisi kodwa uyabuza ubani ubani entokana lakho ukuthi ubani wasiyabuza wena isinoma sakho nje kwababa ungena kanjani kwenye nawe noma into isenze uNkulunkulu awuyiboni ngithe sesendabeni enkulu izisehlelo ngoba sehlele ukuyiphatha ufuna ngikutshele ngomuntu osindiswe unyazi izolo hayi mina uqobo lwami lo ngesabathe ledlule ngase ngenebe ethempelini ngaphuma nje sengiyiplaha ngisengaphapanyiswa yini ukuthi ubaba uthe ozongiphathela umsebenzi wami njengoba ngijuluka nje angijuluka ukuthi ngijulukiswa yini ngijulukiswa yizwe ayibonge Nkosi manje mawufuna umuntu ovukileke uzonyaza mina-ke jabulani jabula phela fanele sikutshele imithetho ukuze imithetho ikuphilise ngoba nawe nje mawusuhambe uqambukela kwenye indawo zibuza ukuthi ubani kodwa i-trademark isinikiwe la eBhayibhelini ithi usathane ayikho enye indlela sosebenzisa yona ngoba wena uqobo umsebenzi kaNkulunkulu ngamabomu sina wena uzothi uhlezi la usithi hayibo hey inkosi ethile ha kwakunje uyigabule ngegama uzokhathanisa wena uzokhathanisa amakhosi ubani kanti lo phambi kwethu akuyena uNkulunkulu umkhathanisa nobani uNkulunkulu okakhathaniswa nomunye umuntu uma uthi ukhathanisa bona bewo uNkulunkulu ubani okunikele lo lungelo hayi besikhatha inkosi ethile konje igama lakho baba ukwenzani ungena kanjani lapho futhi lushilo inonyazi ukuthi ngisacela ukuthi ukungikhathanise noma umfundi uqhathaniswa umqadi umfundisi omqadi umfundisi omqadi uyazazi izinto azenzayo ayifundiswa uNkulunkulu manje masithi wena umfundisi umqadi ungcono kunomfundisi Masondo uyangihlobula phela wena usho ukuthi angeke umqadi ngeke ngithi wemqadi ake siphumele ngale siqede sikhathi uwe kanti ubani wena igama lakho une-trademark yakho ake ngikukhombise ukuthi lamakhosi lawo ngenza ikhombo yasezulwini ukuze ubone ukuthi labo uNkulunkulu bethu abeyani bayalingana into eqale omunye iqedwa omunye abanankinga nalokho kodwa wena ufuna ukuthi manje uthi kukhona ongcono ngelinye ilanga insizwa yakwaNgcobo Ngcobo ntonto kwaku 1999 April lengane le yayihlushwa isifo sokuwa manje yawa ayisakwazi ukunyakaza into amezwayo le kodwa ngifuna manje ukuthi ngikhombise wena ukuthi labo uNkulunkulu olokusitshela wena ukuthi hayi ngesikhathi enkosi ubani ngesikhathi enkosi ubani leyo nto leyo asifuna isikusebenzela thina sifike lapha thina uthewe phethe inkonzo ekuseni sifike la ekhaya kuthiwa nami ngifike la ekhaya kuthiwa lalela izwi amen angikwazi ukuphuma lapho
ngeke ungikhiphe la ngesibhaku ngoba mina ke ngivele ngithule mawuthi angikhali ngenzela ukuthi ubone ukuthi lento yenza ayikho kodwa lelo ungahamba bese ngiyakhala khale kakhulu athi ngishava hawu ukhanya sehambile nje bengenzela ukuthi angaboni ukuthi khona into ayenzayo lengane lena iyayihlupheka kakhulu ngoba yayigula behambisa kuzo zonke inyanga nakuphi angifuni ukuhlala kuleyo ndaba kakhulu kodwa ngelinye ilanga bayenyangeni yokugcina eyafika laphayana ingane yayikhulela ngeingubo eziwu7 yayifaka ngaphansi kweprama stove ukuthi iyayigqumisa ifuna ukuthi iphile kulesi sifo yathi mayibuyela kubo lengane yafika ngempela usuku lokuqala yahlala ingazange iquleke yaphinda yahlala usuku lesibili ingazange ziquleke kwathi ngosuku lwesithathu babona bakuba ukuthi khale yanyanga isebenzile base bethi ayihambe esikoleni yahamba ya esikoleni ekhaya base beyaphuma emsebenzini bathatha indlela ezahlukene thema ifika esikoleni engane yagodola kakhulu kwadingeka ukuthi ihambe ekhaya esikoleni basebazi ukuthi mama benje esefuna ukugoduka bamvumela yahamba lengane yabuyela ekhaya afike yabasa umlilo kulawundi yahlala yotha ithema umlilo usuvutha kakhulu ihleze esihlalweni kwaqhamukizwe emkhathini lathizwe suka kuleso sihlalo yaphuma lengane lena yaqalaza ukuthi ubani lo bekhuluma kwenze njani ngoba iyodwa yangabona umuntu yabuyela endlini yangabe sahlala esihlalweni yasiphushela eceleni uthatha isikhashana esincane lengane le yavele yawela emlilweni akhomuntu umlenze wangena phakathi emlilweni wavutha umlenze yavutha inyama kwavutha yonke into kwasala amathambo uthekse njalo lelizwe liqhamuke emkhathini langena lafika lengane lena layithatha layikhiphela ngaphandle yayisiya kwelupini yakwela phakathi la babona umakhelwane bagijima beza lapha abathangu sami bathi bazobheka bamangaliswa ukuthi iphume kanjani lengane njengoba ihlezi lapha ya base beyiphuthumise esibhedlela emphumulo akukho nyama lapha eyokuveli esithweni sela amathambo netutwana nje ezincane bathi mabefika emphumulo bathi ayingangathi bathi ayestele isibhedlela esikhulu ke leso babangela umdluli isitena bekhona umfundisi bayisakhona ithema ifika lengane lapha esibhedlela esithenga bathi ayingangathi bayisa lapha ekhingedwa kwakunesihlanu ithema ifike ekhingedwa base bethawu ngoba vele umlenze awusena nyama awusena lutho akasane sejoyinela abantu abayonqunywa uthi ngangiyizwe imishini ikhala unqunywa umuntu uthi wathi masefika kunedokotela athachwa ngeke sikunqome wena ngoba ayikho incwadi esayiniwe sengikhuluma ngomsombuluko uthi ngakhala ngathi kodwa dokotela indaba ungasalisa unguma manje ngoba vele balento engihamba ngayo kayisekho ngomsombuluko udokotela wangafika ngolesibili ngolesithathu ngolesine dokotela wasesho ukuthi uzofika noma kanjani kusasa ngolesihlanu qinisekisa lokho ukuthi uzoqala ngayo le ndoda lo mfana lo nesahlezi lapho bathi makushaya ikhathi zabosikisi ntambama uthi inyembezi zasingasaphumi nje bade kusho bephethe inkonzo ekuseni uthi nje kumina kwasekuwukuthi nje sekuphele ngisho nezwi uthi yaqhamuka le ndoda lena yaqhamuka laphana ifake ibhluke layo nama-first band nojazi omhlophe iza la uthi iphethe ibriefcase
Baptism is the way. Uthi yeza le ndoda, uthi iza kancane. Yafika yaqonda ngqokiyena, uthi yafika yathi, "Mfana wami, ezulwini asimfuni umuntu okhala kangaka. Kusukela manje ngiyaphinda ukhale." Uthi ngathi akwazi ngibhuka lo baba kusami ungizweni kodwa. Uthi into yasezulwini esikhipha isigqoko sayo. Uthi yasisibeka lapha esifubeni. Uthi yathi mayisibeka lapha esifubeni, uthi kwavele kwaqhamuka i-echo. Uthi ngathi awuka kanti wena. Uthi wayesethi hayi mfana wami, ngizokusiza ngizokuphilisa la. Uthi wayesevula kule briefcase yakhe. Uthi mayevula kule briefcase yakhe kukhona inhlama. Ngathi qobiwe. Uthi wayikhipha, uthi wayeseyinamathisela lapha esithweni. Wasisusa lapha isitho sisuka khona okhala usizoshaya phansi enyaweni naseyinzwaneni. Uthi uthi le ndinameka kancane, uthi ubuhlungu angisabuza. Uthi lesi sigqoko sengisibambile angisafuni ukusidedela. Ngoba lesi sigqoko sinomlimo lesi sigqoko. Uthi into yasezulwini izenzele kahle inganaki imoto. Uthi yathi masiqedile. Yayisima lapha isibuka sithi hawu. Ufuna ubona lezi zitho ziyefana njengoba sasiyidalile iqalile. Noma kukhona esinye esikhulu awuthi uthi akwamotha hayi ziyefana impela ziyalingana. Uthi wasethi sukuma. Sikhuluma ngomuntu oyengasakwazi ngisho ukusukuma. Uthi ngasukuma, uthi ngathi ngiyasukuma wathi hawu mana lapha ukhoshiwe phela ezulwini icala ukhohle. Mana lala phansi. Bese ngibonile ukuthi idolo wena lasha. Inkomishi yedolo kawusenayo. Lala. Wahamba waye ku-briefcase yakhe. Wakhipha into njengegalofu. Wayifaka la. Thema seyifakile uthi hayi sesilibuyisela idolo lakho. Sukuma-ke manje uhambe. Uthi ngisukuma kalula ngoba kusekho ubuhlungu. Uthi ngihamba ngithi wathi hawu sesicishe senze iphutha. Konje imthambo yakho yasha yonke. Uthi wasethi kodwa kusiyami. Uthi yasibuka isikhathi lento ayisekho isikhathi. Yayisithatha ucingo. Ucingo wayo. Nqamula itokwane encane. Waselishutheka la. Kule ntama lena kade iphuma. Washutheka. Wathi sikunika imthambo yasezulwini. Wathi sungasukuma ke mfana wami. Uthi ngasukuma. Yesithatha isigqoko sale lento sipeceleni. Uthi ngathi manje ngiyasukuma. Uthi ngavele ngathi ake ngiye etoilet. Hawu mina nisekwazi ukuhamba. Uthi angibuzwa nto ubuhlungu. Waphindela emuva. Uthi ngathi ngithi yasithi esezulwini nawo sesihamba thina boshembe. Bosho ukuthi ushembe ukadila. Amen. Afiku nesi. Osene alarm yakhe la. Uthi ngena lapha nebeze ukuthi nasi lesi siguli lesi. Ingabe kusiyami siyofanele. Namhlanje mayiqhamuka ukuthi nasi ke lesi siguli lesi. Namhlanje ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu sinesithathile emhlabeni. Uzokuba kasikhala. Weza lapha phela unesi. Uthe mayise lapha yana wabona leli bhandishi ebekade limbandishile liphoswe lapha. Wathi ngabe liphike liluke lifike lapha la njinga leli bhandishi la. Uthe isondele eduzane wabona lensizwa lemhlangabeza ngathi noma yenza umhaga yini. Wavele washayeka phansi. Ushiye umuntu engenaso isicubu engenalutho namhlanje kuseni umfica usenesicubu. Ubani lesihlezi la yini? Kodwa unyathatha. Ufuna siye kuNkulunkulu. Hayi bona thina sikhiphe wena. Ngoba siyabesaba vele sikubize ngaleli gama trademark yakho iyaziwa. Ayibonga Nkosi. Amen. Sikhake trademark manje. Asenazi isikhathi ukuthi asizukukhathazwa wena. Mawukhamba nje trademark. Usoyazi ke wena sekuqhamuke lo muntu. Sisasondela. Asifuni isikiphe. Akuleke bese abuke. Abuye. Hayibo. Lapho
ukhulile manje akwazini ngiyathatha khona ke zaManazareta bathi awu yokethi uthe ushembe hawe uNkulunkulu la befike impela uNkulunkulu hayi lona wathi lalela lapha wena nkana indlu ngisezaqeda umqondo akuyena ushembe uJesus wena washo njalo bese babebuza uthi ngeke ngisho ngoba kusuke bengibuzwa bekubuza ukhona noJesus hayi ngiyaqolisa ngisho wena Jesus ya ungathi umfule ngesagisi hayi lo muntu lo athi ngeke ngizinto sokushena fika bethu ikhulu sisibhedlela zabiza amaphephandaba ukuthi akazobona le ndaba enkulu eyenzeke la esibhedlela lo ngempela bayabuza umenziwe ubani umenze yonke le nto uthi hayi uthe ushema uthi lo unesi lalela wena uJesu bina but no what Jesus was here kusho nesipela manje siyatolika ngoba umuntu akafuni ukuthipela igama elikhulu lokuthi bani shembe kodwa kangiyezi kakhulu kule ndaba makufika iphephandaba elikhulu mhlawumbe likhona la iso lezo kuthiwa yakubhala la itenkulu kabi engaze yenzeke kusho ukuthi intama efakwe lapho esitho salomuntu ilena yasala ngesikhathi umuntu Adam noEva ayibale le nto ukuze kwazi ukuthi ushembe uyena wayekhona nangaleso sikhathi labhala manisolezo lathi kukhona inyanga efike esibhedlela nje yasindisa umuntu ayazi ukuthi ubani wadine wapha lo uthi noma ushembe ngithi mina udinela ukuthi iso lezo lithe inyanga obuke igama lephephandaba yiso lezo alikwazi ukukhuluma ngezinto zasezulwini ayibona Nkosi so iso lezo amuzoni mina ngoba vele ikhuluma ngokwasezweni ngoba vele yiso lezo akunye ukuthi yazi ungabisi umuntu ngento esimple esoba ngathi mina ngifuna ukuzenzela lo iso lezo vele izokwenza kwesezweni kuze kube ukuthi amanazareta naba abaneso lasezulwini amen mhlawumbe amanazareta abaneso lasezulwini phephandaba lethu ilapho kokuqala khona ukuthi sikhonze ngeindaba zasezulwini isuka le ndoda lena eyongena emndenini angithi amathatha nathi xa uthandaza nayo le ndoda esingayazi izosuka ke basuka ngaleso sikhathi beza kumnikazi wabantu kulona uthingo lenkosazana bathi beqhamuka laselibaleni leminyaka abantu basalindele ukuthi bazokhaza lathi phela bathandaza ukuthi kwenzakaleni lathi manje bangathandaza ukuthi kwenzakaleni bathi bethi bafuna ukuthi basifake engxoxweni uNkulunkulu hayi mina ngixoxe naye bathi hayi inkosini kwesizwe abanobhala banobhala babehamba ayibona Nkosi amen uma ke esebuyabheka lo umnikazi wendaba uthola ukuthi inkosi ilanga leni yamkhipha emlilweni le inyanga yezulu le uthi ayibona Nkosi ubanike ongcono kunomunye kule combination kule combo yasezulwini wena okwazi ukuhlukanisa amakhosi le ndaba ke ixoxela wena ukuthi ungawahlukanisa amakhosi makhuluma ngoNkulunkulu khuluma ngoNkulunkulu kungcono ukhulume ngesiqu okungenani kodwa ungalokuthi futhi uthi singcono kunesinye asithandi leyo nto ngeke sithule futhi njengoba manje sesikulile trademark yakho sizohlangana ngempela ya sekuthi ke lo mfana lo usebuya ke manje useyagula nje ngelinye ilanga eyigulela ephethwe yisisu esasithanda ukumhlupha bahlanganisa ke imali ekhaya bethi bafuna ukuthi baye enkosini uthini ingapha kwamaphumulo emthandeni
wakwazi ukuthi bahlanganise 2 rand ohambisa kulona uthi lathi hawu konje awuthi ngibona isitho sakho manje sibheka isitho uthi sasho sathi unyaka nonyaka ngoba sisakhe ngokulawo omhlophe siyoloko sijika kancane kancane zoze zifane ncamashi namanje azikakafani kodwa zalingana ngacabanga ukuthi ngithi umsekancane ngocelemba ngifuna ukuthi uzophuma yini igazi ushembe enza into yakho bezulwini ayibona Nkosi uthi kusukela ngalelo langa akakaza uyagule uyaphila manje nawe udlula amalulu amanzi lapha eKenya ayibona Nkosi ukhona nje uyalwazi uyazi lezo uthi mayibuka isitho sakhe athi abakasiyami yena bese athi abengiyagijima mina ngiyabona phela magijima iminyaka ngizolimala mfisa kathi mina ngabiyahlela yena mfisa sathi abiyagijima uze isitho sifane lesinye so uNkulunkulu uzofanele abalansise phakathi ukuthi ubani ofanele awine phakathi kwalo wesitho nami ngizama ukuthi iminyaka mayigijima ngiyalimala ya akahlukaniswa uNkulunkulu ngizama ukubuza wena angifise kuhlala la kuze kuhle ngicela nje ukukhuluma lokho kokugcina nje ukukodwa bese ngibuyela phansi baba Mzilankathi ncwadi yengane lapho Mateyu 2 ngisho ungayibulanga uyayazi qale khona nje besini lokuqala ibonga Nkosi ngifuna ke manje ukwakha inkombo yasezulwini yonyazi lwezulu ngenzela amaKristu ala ukuthi abone ukuthi sikuNkulunkulu ngempela okwakwenzeka kuJesu kwakwenzeka nakuyena lapho bazobona ngamehlo bese bebuthoya sikaloko siyabona uNkulunkulu kude lukhona lapho unyazi phakathi kwenu njengoba nifikile lapha nansi inkombo yena sezulwini phunda Mzilankathi uJesu sezelwe eBethlehem unyazi luzelwe la ebuhleni laseJudiya ebuhleni kaHerodi inkosi ngonyaka ka2011 wafika eJerusalema izazi kwafika abantu abaningi ngalelo langa bezobuka ukuthi kwenzakalani lapha ebuhleni zivela eMpumalanga zathebonga amagumbi omhlaba zithi uphi lo ozelwe oyinkosi yabaJuda na nathi indaba engiyithandayo thina esasilapha sasizele uNkulunkulu ozelwe eyinkosi yamaNazaretha sasingezele uNkulunkulu ocinga kwidayari akangiphindele isolezo manikhona isolezo kuthiwa lapha uphi lo ozelwe eyinkosi yamaNazaretha unyazi wezulu alibangi bukhosi alibangi isihlalo isolezo afanele isibhala lithi umbango wesihlalo sobukhosi noma wobuholi akuyena umholi uNkulunkulu amen futhi unyazi alubangi luzalwe luyilento oluyiyo amen abantu bangisathi uma isolezo lingaphuma namhlanje lithi ayisizwile ukuthi kukhona ababangisa unyazi esihlalweni soqala ke sibone ukuthi isolezo seliyakwazi ukubika funda baba uphi lo ozelwe oyinkosi yabaJuda na safika lapha nje sesijaba ukubona yena thina sasiyafuna ukubuka dayari sabona inkanyezi yakhe silwile udumo lwakho ukuthi namhlanje ulamqa sizombona ngosini siseMpumalanga sikhona la sizele ukukhuleka kuye sasize kulona unyazi sizokhuleka ngoba sasazi ukuthi uNkulunkulu ukhona la Amen. uHerodi inkosi akathi khona ke abanye abaseceleni
hayi baphathaka ukuthi hayibo wakhathazeka kanye neJerusalema lonke khona bakhathazeka neqeqebana labo bakhathazeka kodwa babonakala ukuthi bakhathazekile laba bantu ngesikhathi abanye bethu bejabule omajabule omajabule ukhonjisa uNkulunkulu wena uqala wabutha bonke abapristi abakhulu baqala baba nemhlangano nezazimthetho zabo nababhali babantu kwenziwa nesensasi lapha nathayini namanje hayi ngenibale kahle ngeke kulungu unyaka siba uNkulunkulu hayi ngeke kulungu wabuza ukuba uKristu uyakuzalwaphi kanti manje ngoba lento ebhalwe phansi nje kwenzakalani bakuzana bodwa sasingekho bathi kuye eBethlehem laseJudiya bathi abanye sesishwebile unyazi selithathile hayi abantu thatha wasekho ngithi mina uNkulunkulu uthatha ngalelo langa amen nanindele ba ngokuba kulotshiwe umprofeti ukuthi nazo-ke nawe Bethlehem nawe izwa labaJuda yebo awuncinyane Yebo. kunababusi bakwaJuda kuyavela kuwe yebo uyabusa abantu bakwaIsrayeli yovela kuwe unyaze lokubusa amaNazaretha asebuhleni Amen. kube hawubusi yami what is it anymore khona uHerodi akhathazeka futhi leyo ndoda esesibizile izazi asebabizekwa phela abantu wabona ngathi akuyambhedela wasibuzisisa isikhathi inkanyezi eyakubonakala kanti laphana kwidala kwakubhale ekuthini kwakupheje bani khona lapho wasithumela eBethlehem wathi hambani hayi nani senihamba nje nibone ukuthi ngempela unyaze ngempela abantu balemukela nifunisise umntwana kodwa nxa nimfumene nakho kamanga nize ningitshele ukuba ngiye nami ngiyokhuleka kuye cathi sizingane sesizwile inkosi zemuka bheka inkanyezi yebo ezakubona izizwe empumalanga yahamba phambi kwazo yaze yema phezu kwalapho umntwana ekhona zathi ukubona inkanyezi zathokoza nokuthokoza zangena endlini mase kuhlelo nje selibonakala ukuthi hayi ihlelo laselikhomba ukuthi ubani uNkulunkulu sathokoza sathokoza zangena endlini akukeleka amaNazaretha enzani lapho zabona umntwana noMaria unina yebo zakhothama akho-ke zakhuleka kuye ngaleso sikhathi kwabonakala abantu besondela kulona unyaze babefetheni zaphenya impahla yazo hayibo zamkhunga ngezipho nina niliphungangani unyaze nangathi ngisendaweni eRoma khona impela la ikhona impela kwesonyazi la Amen. hawu ngiyajabula-ke makunja nabanye ngikhumbuza ukuthi engiyevela qhubeka mfilankatha zamkhunga ngezipho igolide yebo nenhlaka yebo nemure yebo kapha ziyaliwe uThixo ngephupho nakho bayiliqaphela ukuba zingabuyeli kuHerodi khona abanye abasebezoduka la balungisa ngoba abefundisi ngaleso sikhathi bathi hayi nangu uNkulunkulu basiyala befundisi bathi nangu uNkulunkulu ayibo nkosi Amen. ngoba sinoNkulunkulu qhubeka baba qhubeka zemuka zayezweni lakubo ngenye indlela khona bahamba lapha abaphila
babuya bekhona namhlanje Sesimukile. Bheka ingilosi yenkosi. beka ba Yabonakala kuJosefa ngephupho. Yathi, nakho ke "Suka uthabathe umntwana nonina, ubalekele eGibhithe." kutheke sebhizi namacala ugombela wabonakala onyazini lwezulu wathi thatha amaNazaretha funda lapha Wathi, "Thabatha umntwana nonina, ubalekele eGibhithe." wafika ugombela wathi nyazi lwezulu ungabusaye entabeni intangakazi thatha amaNazaretha waseKhenani thatha amaNazaretha waseKhenani bafika ngokulona unyazi lwezulu ayibonkosi awukuphatha kabi lokho kumele isikhathi akusanesa Ngize ngikutshele ngokuba uHerodi uyafuna umntwana uba ambulala. yazi lezothatha amaNazaretha uhambe nawo uwaseKhenani bazolokhu bona befuna ngakho ukuthi bawaqhakazise bawashaye ubosha wena shona eKhenani Wesuka wathabatha umntwana nonina ebusuku. lasukunyazi lathatha amaNazaretha umola ntshatha ehlombe bakhephuka injongo bakhuphuka injongo ngapha nangapha ngithe ngiyezwa ngizwa bandla imbongo ifuleka kuyibamba yathi lathatha unyazi lathatha unyazi lathatha unyazi lathatha luka eKhenani wale kusitshela ngoJesu nje sikhuluma ngonyazi awuqhubeke mzela ngathi ayibhalwa uwe kodwa Wemuka waya eGibhithe. azashaya khona siseKhenani namhlanje Wahlala khona waze wafa uHerodi. hawu kanti umuntu ofaka icala ukuyabheni na nathi iBhayibheli likhuluma enye indaba manje kanti ukuyabheni naye kusukwenzakalana ufunde hayi Wahlala khona waze wafa uHerodi ukuba kugcwaliseke okwakushunyelwa inkosi ngomprofeti ukuthi ngibizile indodana yami hawu unyazi lwezulu iphume eGibhithe. lusuke entshangakazi Khona uHerodi sebonile ukuthi ubekhohlisiwe, izazi wathukuthela kakhulu, wathuma wabulala abantwana bonke baseBhethlehema. ayikho inkantolo kwangahanjiswa khona ama-appeal bethi bayagaba uNkulunkulu lo qhubeka mzela nkathi ngifuna ukuhlala phansi Khona kwagcwaliseka okwakushunyelwa uJeremiya umprofeti ukuthi so amadoda abefundisi besitshela njalo bethi cha ngisanokudideka bebelesele kasingadideki nangu uNkulunkulu ngempela sididekanga bezwakala eRama izwi lokukhala nokulila nokudabuka okukhulu. uRakheli ekhalela abantwana bakhe abaphelwa phela abantu abahamba la engavumi ukuthuliswa. baphelwa labantu abahamba noma besibuka nje Nkosi yami babona abantu abaphilayo qhubeka phambi nkathi Sefile uHerodi yebo sempilo efaka icala Sefile uHerodi ingelosi yenkosi yabonakala ngephupho kuJosefa eseGibhithe. akisilalele kahle ithini Verse 20 yathi, "Suka uthabathe umntwana nonina." waphinda ugombela wabonakala kulolu unyazi lwezulu wathi thatha amaNazaretha usuke nawo la uwasentabazwe hlala phansi kundela kabi thatha amaNazaretha uhambise entabazwe baba
Nkosi yezulu nomhlaba, isikhathi sakho sonke ngibuyisela kumnikazi wabantu. Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi, inkosi izibusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 64, 164. Icela umbhalo ingcobo khona lapha ekhaya sola lesihlabelelo inkosi izibusise. In the Bankulu.